Da li je uopšte moguće napraviti krompir salatu i veganske punjene paradajze koji nisu samo ok, nego toliko dobri da kažeš pa dobro, ovo bih jeo čak i da me niko ne tera da budem vegan. Dobrodošli na moj kanal, mjesto gdje dokazujemo da od paradajza i krompira može nastati nešto epskije kod porodične drame u Viber grupi. Krećemo od krompir salate. Prvo kuvamo krompir u ljusci, tako se oduvek radilo i nema razloga da mijenjamo ono što radi dobro. U međuvremenu posebno skuvamo sočivo, procedimo ga i ostavimo da se ohladi. Pa da, čak i sočivo mora malo da ohladi glavu. Isto radimo i sa rižom, kuvamo ga dok ne popije svu tečnost, kao gost koji pojede sve na slavskom stolu i onda ga ostavimo da odmara. Pripremamo i laneno jaje, to je trenutak kada se osjećaš kao veganski čarobnjak. Pomešaš lan i dodaš vodu i op, eto zamjena za jaje. Ništa komplikovano, a odlično radi svoj posao. Sve što sad radimo je da u činiju dodajemo seckani crni luk, bijeli luk, kuvano sočivo i rižu, začine, bilje, laneno jaje i iseckanu unutrašnjost paradajza. Sve izmiješamo da dobijemo božanstveni fil. A sada prelazimo na naše zvezde. Šta mislite šta je to? Pa da, naravno, paradajze. Pažljivo ih izdubimo jer mi ne praktikujemo nasilje nad povrćem. Ono što izvadimo sačuvamo pošto se kod nas ništa ne baca, ni čak lični identitet paradajza. Zatim napunimo paradajze i sa puno ljubavi ih prebacimo u podmazan pleh. Pečemo ih na 180 stepeni oko 30 minuta. Taman dovoljno da se komšija zapita šta se tu lijepo sprema. Dok se nam paradajzi uljepšavaju u rerni, vraćamo se mi ka krompiru. Skuvan krompir oljuštimo i sečemo na tanke kolutove. Što tanje, to profesionalnije izgleda. Naredamo i crni luk, pa sve prelijemo malo vodom da bude sočno kao i tvoja omiljena serija. Dodajemo jabukovo sirće, bundovino ulje, so, biber i senf. Miješamo sve strpljivo dok se ukusi ne sjedine, bolje nego komšije naslavi. Kada su paradajzi gotovi, dolazi najljepši deo. Jedemo, a možeš da ih gledaš ako hoćeš. I da, ukusi su ludi, sočni, puni, aromatični, a pored njih stoji kraljica krompir salata koja nikad ne izneveri. Ako želiš nešto jednostavno, zdravo, ukusno i dovoljno zabavno da ti popravi dan, probaj ovaj recept. Napiši mi u komentarima kako ti je ispalo ili samo ostavi znak krompira ili paradajza i to se računa. Ne zaboravi da se pretplatiš na kanal za još ukusnih veganskih i povremeno duhovitih recepata. Vidimo se uskoro!